Na muthako ule thaici ubana ni turona wi hard muno tondu timu at least timu ciothe ina formation njega na ni very hard koguo ni turahitaji nginya ithuĩ kuo na bidii tondu hakuna game rahisi. Timu zote zimejipanga vizuri sana na tuna enjoy game, na kwa sasa hivi game mali imefika iko level yetu. Turajiranira milioni 1 kuringana na twiritwo ni mheshimiwa witu gavana Hoiguru, na twirite timu ire kuibuka mshindi ni ekuheo mbeca milioni 1, na timu ciothe ira cie thiini wa muthako uyu ni ciererutaniria gutire timu ona mbotho irarutaniria ore cingivota nikituke cia kuona milioni twirirwo ni mheshimiwa witu, na ni turamucokeria ngatho ni kuthondekera na ligi teno nigetha mabote gwikuria na mabote kuonekana kuu njane timu cingi nikio mabote gukuria ibeo ciao.